Balikin kalima inin si oras tekwe itu atau akan si zaman tekwe itu kulang ne menukbal yehin sumegwa nen bangkite bisubay teet antak-antak binaybayan antak-antak tampat bang niya dapat subay kalima inin pinedeheluhin yene kwe kalima darang takalebi yene kalima inin pineturun wa Allah subhanahu wa ta'ala ase sikitebi amban memisara yehin sampai manambungan yehin bang tabepe kwe tebi kalima inin hadjasan yang het kitebi so kalima inin sambunganun bisa pupain pegi amban akulay sunnat tu hadja panakdim kutuju kaamin malaingkan nen amban kaamin wajib manambungan akuhin wa ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landu kalingkat in bisara sin dembua gurumiaan koe si Ustaz Hasan Ahmad guru kalasahan hablillah tinapik nemiaan pasal kalima la ilaha illallah abiya tinimbang kalima inin duk dunya tuh sampai isi-isinen gay maka atu dunya hinduk isi-isinen si kalima inin bangga niya maka sabut ne dialem dasa saat hajja harus ilubu Allah subhanahu wa ta'ala dunyain hawa kahajjihan sin yene kalima inin ambanien dia pekewe kite gay magbaek kasin kalima inin yene kite manusia perek sin manusia painde bu binnaan in rasul sallallahu alaihi wasallam dembua riwayat sekulang-kulang ne pagpain nenduk pangalaptik ne kalima inin mindahatus daelew atau akan si daelew duk dan sangim mindahatus aku duk kaam niya ente kita bimakahinang ne sai sambat guru nakuraiu ene tinaat alennen mura ilaptikan sumaguanen hunit inanggautaan yene kalima inin kalima managna amban apu Adam sampai hinapusan nabi sampai yuk ka amme ganti sinme kanabi-nabihanin ye inin kalima lo pagbalik-balikanin yene inin kwe tasabut bikamun sini lay kalima kunsi sin surga amban iyan me umat Islam mabaya kudahu miaan ngite pesuan bang takalebi ke kue na tao bang ine atau bang geru ke iyan megbekat pegetia ingket kunasal landu nipisnen murah bekat. Alhamdulillah me umat Islam in kalima inin ko sinaput bikamun sini mian kunsi subay ingat tebi pa in kunsiin niya iyu gelet ne gay meke luka bangga niya gelet ne subay sababan gelet ne lay dapain pugtengun dapain mian bangkagun yene gelet melay asal subay bang delilan kunsiin pege diane pagbahasaten kunsi lime gelet nelay mula-mulanen asal gayted ien mian kinebang gay pinasagaran duk gay kebang bang niya dapat bang delilan desihin pirahin subay inasa pinahap duk talem atawanen duk gay halin-halin lanunen duk kite kemurahan ngeluka yene
mian sisinong tebilei kemon kita biinin mole hap hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ien hep duk gay kepang ien hep pinataganten bi amban ien dehelu amban paasekku tege mas labi hapep ien mian ye kue me bang niya maudu tebi si me sangem atau akan kume kue itu nelei mas labi hap bang pinek sukpat mek sukpat labi hap bang mian guruhin kue dembua gurulei di maudu nen kalimah la ilaha illallah ubus paganti seosa guru tebi mian nekura ten bimiaan mahaplel lamiaan iyan dusat tinurulnen mencari ruk kita bigay lepas duk mek sukpat kemon aku song iyan duisat iyan miaan na pinesunukun mencari tasabut we kalima we Ustaz Hasan guruku UN aplel la duisat penne bang niya magkamali asal ambang seitan iyan song pamailan nemiyaan benal nen asal sai bang niya magkamali aku lengakan ku andang talape asal amban aku i duk amban kalamahan sin panghati kulei duk kaawaman kulei bang niya magkamali nama aku ne ku andang maaf sikaam labi magpaampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk bang niya magkamali dembua amban kitebi kaam me ojenslu kaam me mapakalelu andu da isabbohun bime keguruhan sinduehin binain iene yu hinang disi ustarin iene yu hinang disi katuanin iene yu da abohun bime sinduele pege gai panganda akde iene bisarakule aku hadja magkamali le nada asiye bohun bi bang seupamanen dia magkamali aku iyan mananggung iyelei pege sabab ga panganda akde aku sa inin binisarahin kemon keguruhanin ga niya mabaya nganda ak muridne bisarahun malaatin sa bang petekka ga niya perfect amban manusia malengkanen kita inin magkasa na in aku lay bang seupamanen magkasa ku natanggap ku i aku magkasa lay kaam me ojensin daala murun bime gurusin duehin pege gai balikan ku gai pangandaak de aku yene mian binisarakule so aturi sabi tahati bi ambani me pungtinai si agama Islam bang niya amban kaam koe me song me patakleat ne atau wanen me kinaru-karu ne narakam makang bisan ne kaam padehelu atau wanen bang niya kue me gaitantu kahapatan atau kepastian si bisaraku inin duk pege aku lay tahati ruisa kue bilang baha umag anat-anat bilang mian kome kahamin du kome bahu murid mian bahu mag inebe bahu mag aya palingan lengan so balikan babalik kita bihab iye sulbil maudu pein bahasa Arabin hab tapikin sini mian iene sabab kalima inin pein kuin sini si kaam du gelet ne subay pinarihala gelet ne inin subay hinatul pahap labi lubanen iene gelet ne sambahayang 5 waktuin kue pinain dembua guruin sini miaan dakaam ngase-ngase kau pain biwe hapalan bihat za kalima inin gene kaam nambahayang gene kaam mag tasbih gene kaam mag zikir seddi gene kaam mian muase atau muase inge ne hajjah atau nambahayang inge ne hajjah da asia-siahun bi kalima inin pege kue sinaput we ne si ayat in sini mian yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti binatattapu Allah subhanahu wa ta'ala in ye si me a berimanin si
himumungan atau akan sikap tangan yene kap tangan kalima inin bang daran ituen lapik teh daran sabut teh daran disarate sabab ien pinatatap kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sumekuanen bang mahang hadja atau akan ingge-ingge ne hadja atas tepe netihuk atas tepe nepak atas tepe eka binisara seti nabang mia dapat subay inin pina ekaten di me tuan me dayang amban sababan ien keteuhan bikein kalima inin Lampung murah kinatang kue tasabut kue guru kumahaplel lamian sumekuanen hunit inanggautaan ubus tasabut nian we bikemun sini ekkalai amban me surutne ekkalai kondisionsne subay ien taaplay we te insyaallah subhanahu wa ta'ala subay ien inaplayan dembu amban me kondisyon lay iene al-hub atau akan al-mahabbah iene pagkasilasa nabang payam tebi si oras tebi kue itu liang ne magkasilasahin kauru sapiu takale-kalebi kauru sapiu teki-teki tebi sababan dunya sababan dempoon dulahing atas taatas ne pungtine ihin deurang anakanin wee pegge ga bennal yene pangalapal la ilaha illallah le ga la yene surutnen yene pagkasilasahin kasilasa me umat Islam amban me kasilasale yepinin sinabut wa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbuhum kinalasahan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala duk demikian yene meksiele kinalasahan duisa buwe de Allah ta'ala hin ubus ine me sifat delay sifat me ain adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin supat ayat lay sifat me ai mek pemeriawa diawa siye magpatibaba pen asukin siye sifat kaside luba lagi luba nenne bang me guru de atau akan pagkaside atau akan me pungtine ide magpamariawa siye suway bang payam tebi kalanten di kue itu intag neme siye megpemeriawain payamanum di bakas me murid tagna tebiya siga me kehinang yehin pagsakay ni samian lumangkew-langkew darajatin lumangkew-langkew gradin dinisarahan ne gurunen pegge samian tehinang nen intak utang na loob den bu siye hepi bakkunte inin tabutte yene marhalate inin sababan pegge amban siye hepien ubus pagsakay kite bikwe itu gane te tuhut we de yene adillatin alal mu'minin megpemeriawa si pagkasite mu'min kenia akahante kyaw nenge ngahawakan ngamahan sawe pe amban ien sifat atau akan dembu amban me surut sin kalimah la ilaha illallah lay subay magkalasa kitebi sifat magkalasahin kinalasahan kitebi we Allah bang kitebi magkalasa dia tak bulak dunya inin kinalasahan kitebi we me dia tak langitin ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama mea magkalasahin kinalasahan we Tuhan mamalasahin kalasahanun di dia tak bulat inin kinalasahan kaam we me amban dia tak langitin
labi luba Allah subhanahu wa ta'ala ngalasahan kitebi bang tu si kitebi bang kitebi si yene sifat inin mek pemeriawa magkasilasa dukpek kesitebi ambat neme aalu misarahan kitebi peki asal gana pengewe-ngewean bang manusia gana pengewe-ngewean bang manusia meghinang keuhap masuk keu sinabit tuete namangkin sabang laat ne sa manusiain desep dikekisah si juhain kisahan te kamdahu si juha ingge tembus te yene mian bisarale atau akan kaptangan le dembua eleu si juha nepes korau kamuan bang so pamanen takalebiku si juha palabe ieduk anak ne ngura-ngura atau akan himar paglabe ni amban dembua kauman andu elai sapen mea kaumanin si juha inin duk anak nen hedje himar geine si maase si himarin kebohat si juha sampai ipe anak nen hedje himar pen si juha si anak nen dua ikutoto ikite tasakda kau ne hadja dia tahimar aku dehellunun dan himarin dakam lepas amban puntos tebi inin pegge manusiain asal kana pengewe-ngewean hap ini nangten sakdare rukite namangkin sagay sinagda bang laat ne talengan si juha duk anak nen tinundan himarin anak nen dia tauntain dia tahimarin debiya maaf palabe ni sa pambandem buak kauman na andu penme kauman ien nakanak inin gay maase si ammanen abah ini ammanen atas ne meleria tahimarin pen si juha kedue leson toto pakale keu dua ikeu ko toto aku isap data himar palengan siye lumabe ini sa pambandem buak kauman tekite ne sa bume kaumanin bisararen andu nakanak si juha gay maase si anak nen atas pinebetti si anak nen iye magparasahanin buak si juha duai ketelu ne pen leson toto pat tinundan ne wede himarin gak ne siapa sakei palabe lumabe ini sa pambandem buak kauman helling si meaien nasal di si juha inin besenia ne himada kay pesia pasake atas demeptis hatu magdairai sa ien me kepung tinaihan si agama Islam puntos tenbi manusiain asal gak niya pengewe-ngewean hap hininang nun sumigwa nen masru kyaw sadare masru kyaw sebitde namangkin sa banglaat subay bisa nisab sa ien amat nekite tasabit si kahapan dahat jabang tasabit si kalaatan kita bikemon ingat tebien ambat ne kita bitasabit balikan ku si kahapan dahat jabang si kalaatan insyaallah subhanahu wa ta'ala kau rusiya hinidayatan ya inin sifat sin kalima inin atau akan surut sin kalima inin subay kita bi magkasilasa subay kita bi megpemewat pek kita bang peinte niya misarahan kita bilaat naraisat kita bimatuk maglaat pegge dumen nei sifat kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala in sinipat wa Rasul sallallahu inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis ne la taghdab ay dabe keu ngama ay dabe keu ngama bang seupamanen niya me misarahan kau puusun dakan nun magsabar keu da keu ngama bang pain isat kita bi aku dukkaam tehinang tebi inin atau akan mag-anak-anak kita bi medbeganne atau akan ngehinang ni sifat kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala niyo sinabut wene si suratu
Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu Allah Subhanahu wa taala ipun kinalasahan we Tuhan mamalasahin wa ibadur rahman yene me sia ipun kinalasahan we Tuhan mamalasahin apabila nen sia palengan magmamariawa we pegge nia keteuhan de lang keu peamban sie nia keteuhan de Tuhan mayam-mayaman sie yulu malaikatin nganjagan sie kiraman dukatibin atawanen wey kita suwe mek tuas-tuas magdakat-dakat diikante bulak Allah Subhanahu wa ta'alahin ngehawakan we sumu-sumut dege kita mulai pilih harap bulak lei alladzina yamshun yene mesiye maglelengan alal ardi turya tabulak inin haunan magpamariawa siye dumen siye maglangka-langka dumen siye magtaigeluk dumen siye mian magmata-mata wa idza khatabahumul jahilun apabila pesiye binisa-bisahan qalu salama binisararin hajja masanyangin binisararin hajja mahapin bisan pesiye binisarahan ini sa binisararin hajja mahapin salam kasanyangan niya dembua kainne situmpukan miaan latak negay bisarane amban me malaatin amban me mepetdiin sumegwanen ketewhan bibang ine sinaput we dembua pung tinailay salam 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 yeni hadjayan kasanyangan sangat-sangat sampai sinospek nahat sampai sinospek newe de hatu tende kulang dengnya kaatu pakare bekaam dok mayam bekaam iya ke akahante ke inalenan kulang dengekin yene mangaka atau akan yene mian dumen memetukan si emek bisaral atin iya inalenan kulang dengekin leubus dembua eleu tinilew iye bentuk tilew siyahin oke dembua pung tinai wei ini nehat jalo binakbatnun lo binisanun bang nia misahan kau geiha patawakan laat wei salam nehat jalo binisaranun pa inne duk panambung nen gak ketahatibi farman Allah Subhanahu wa ta'alahin yene binisa atau akan binasakuin sini mian wa idza khatabahumul jahilun apabila siye binisarahan wa mi'a jahilin pamales den salama kasanyangan atau akan bisarahap keteuhan depende bang sine memisahan aku lei siye lei me jahil paiman di dene umat Islam me jahil siye ubus sakai sinduahin bangsai binisai bangsai mian lo binat batin atau akan binisahin salam kasanyangan inalenan pekite kulang dengek sewe amat ne bangsi aku amat ne pekite inalenan kulang dengek dai sabang males pekite rukme bisaragay mahapin pegge magkataha duk magkatambah hadjaien me pungtinay siya agama Islam iyan in condition atau akan surut sin kalima tinapik bin sinik miyaan geruku iyan magpataha peggeine hatu arap taha dukaw kam niya luwu kinaru tatawanen sinduahin bayak pahali-hal ini na
keine balikanku kemon ye kasarat-saratan nelei mararahi nerembua mian pegebakas neruisap takale bisinduehin namu rasa bagbalikan bangsa upamanen niat pe waktu tebi atau akan inindaman waktu pe kita dewa Allah Subhanahu wa taala dengan parangan nah insyaallah bagbalik-balikan te bisa sarunya pe pien bayame patambaku related si tapikle subay taman ien nerahu maitku si kaam dengan parangan magmaaf duk maapun biku magpampun kita bituju Allah Subhanahu wa taala manusiain gana perfect jalla man la yukhti wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.